लेंशन बीगदबा डॉक्टर मयंगबम बेतो सिंह डायरेक्टर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स लोइनना प्रेसिडेंट की फंबम लांग लेंशन बीगदबा यूनिवर्सिटी असीगी पी गुनिंद्रो लोइनना ओजा सिंह अमदी महिरोय सिंह मफम मसिदा थुंबीररे मसिगिदमक अहाकना ईश्वर की मफमदा हाइनिंगाई लेतना थागत फोंदोकजरी लोइनना अथुब मतमदा फंक्शन असी हौननबगिदमक अखोय सेम साबा लोइसिनजरे मरम अदुना अनकबा अमदी अरापदा लेबिरिबा यूनिवर्सिटी सिगी महिरोसिंगी मफमदा अमदी ओजा सिंगी मफमदा इकाय कुमनजबगा लोइनना माइक असिना ताबा मफमदा लेबिरगदी स्टेज सिदा ग्राउंड सिदा लाक्पिननबा हाइना अहाकना कुबाक चंगजौ तरा लोनजबगा लोइनना पुमनमकी मफमदा इकाय खुमनजब उच्चरी ngasi National Sports Day 2025 hagdok pagi matam adu yoksile maram aduna ngasi gi function nasi hagdok pa yana na pagi damak ngasi gi anchor obigadaba barsam loitong bamda ngasi gi microphone nasi ai hakna sinnajari ahan bokta da Manipur University of Culture Studies Department ki
Mahiroi ama oina Barasam Lutumbumda Punopu Kona Krumjari ngasi asi National Sports Day lising ni ko mga numeni chaliba chahi lising ni ko mga asigi koi National Sports Day gi thim mase 1 ghanta khel ke maidan men haina koi admak mayam ni hena khangna biraba koi thim mamakak ni ngasi August ki tang kumapan langban gi taruk ni panba yai faraba irai numit asida Manipur University of Culture gi Manipur University of Culture na sinja langjaduna students sports meet lising ni ko mga hodok na pagi tanjadu numit hum ni supna chatha jagada ba ekwagi Manipur University of Culture gi extension campus ta hoji hodok na pagi tanjadu koi yausen lagle pangthong leba sauramasibo mapung phan binaba lengbirak liba ikai kumna jariba mithung leng sing amadi Manipur University of Culture gi oja sing amadi mahire singbu punopu subsin jaraga sinjan langjariba singi baikai dagi ikokno na khurum jari ngasigi thorom masida ikai khumna jariba mithungleng sing koi mingoi na panjarabada chief guest ki phampam langda lengsen bigdaba Sri Laisemba Sana Jauba Honorable MP Rajya Sabha ani subada guest of honor ki phampam langda lengsen bigdaba Dr. Mayengbam Bheto Singh Director Yas amadi President ki phampam langda lengsen bigdaba Professor Pawngnam Gunindro Vice Chancellor Manipur University of Culture oja ahumbu aikoi koina thajariba khudasing asida lengsen minaba koksinjari ahanbada koksinjari guest of honor ki phangpham lagda ngapi gani chief guest ki phangpham lagda lengsen bidiba Sri Laisemba Sana Jauba Honorable MP Rajya Sabha ningthobu koksinjari mathangda guest of honor ki phangpham lagda lengsen bigdaba Dr. Mayengbam Bheto Singh Director Yas koksinjari ahum subada president ki phangpham lagda lengsen bidiba ikai khumnajari ba Professor Pawngnam Gunindro Vice Chancellor Manipur University of Culture Ojabu Koksinjari Thauromasigi maka sathajarko ina aikoi ikai khumnajari ba mithunglen singda lengyan janbinaba aikoi oja nganbi chanuda ahanbada Sri Laisemba Sana Jauba Honorable MP da lengyan yanbigani mathangda guest of honor ki phangpham langda lengsen bi ba Dr. Mayengbam Bheto Director Yasa lengyan yanbigani ahum subada first ten ki phangpham langda lengsen bi ba Professor Pawngnam Gunindro Vice Chancellor Manipur University Culture da lengyan yanbigani thakat pa phungdok sari ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Department of ꯊꯥꯡꯇꯥꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯅꯕ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯂꯧꯖꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯁꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯑꯁꯤ ꯆꯨꯀꯠꯄꯤꯅꯕ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯍꯪꯒꯠꯆꯔꯤ ngasigi ikai khumnajariba mingoina panjarabada chief guest ke phangpham langda lengsenbiriba Sri Laisemba Sana Jauba Honorable MP Rajya Sabha guest of honor ke phangpham langda lengsenbiriba Dr. Mayengbam Bheto Singh Director Yas President ke phangpham langda lengsenbiriba Professor Pawngnam Gunindro Vice Chancellor Manipur University Culture na ngasigi hodokpui thoram asida senglaba mera sukapiduna ikoi thoram asibo hawbade loi phawba tekta kaida punamaki muhut sinbiraga isogi muhumda mera sukapiri Tagasari kaki athoiba mithuleng singbu
ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯧꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯏꯔꯣꯝ ꯔꯣꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯡ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯤꯅꯕ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MP ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯤꯒꯅꯤ Natis. Mathangda koksinjari ningthau dum leibikini ko adum leibi mathangda koksinjari thongnawjam Caesar Department of Culture Studies Mathangda koksinjari Dr. Sujata Huidrom Assistant Professor Department of English Mathangda koksinjari Dr. W. Angela Devi Assistant Professor Department of Manipuri Mathangda koksinjari Dr. Y. Sanjit Kumar Singh Assistant Professor Department of Thangta Mathangda koksinjari Dr. Nganbi Sanu Assistant Professor Umanglai Harauba Member koi pangthokliba numit humni chupna pangthokjariba Students Sport Meet asida achauba thogai lobiribi medam khakni ikai khunaba upinaba kidamakta kokthokjari Dr. Mayambam Beto Singh Director Yas ngasigi guest of honor gi phumlang da lengsin biribana ngasi kai khunaba upiri makha sodum tobina bidamukta lengdana bikini mathangda koksinjari Dr. CD Aimol Assistant Professor Department of Tribal Studies laibiragadi mathangda kokthokjari Srimati Toijam Sila Devi Assistant Professor Department of Theatre koksinjari mathangda Dr. R.K. Saitadata Singh Guest Faculty Department of Music Hindustani mathangda koksinjari Mr. Kamson Boro Guest Faculty Department of Dance mathangda koksinjari Mr. R.K. Devara Singh Guest Faculty Department of Visual Arts mathangda koksinjari Laurembam Mahesur Singh Guest Faculty Department of Music Folk Sanjit Kumar thokdane Sanjit Kumar kisra sila kadana kamano Department of Sankirtangi Ozari Tankumabu koksinjari ikai khunaba utpagi tanjaju koi laujari Kai khunaba utpiri basi Ozari Tankumar Sankirtan Department ge ozani mathang asina ngasigi anchor oibiriba Barsam Loitongbamda ikai khumnaba utpinanabagi dama iningthau lesemba sanajauba
ꯔꯥꯏ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯑꯦꯝꯄꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯤꯅꯅꯕ ꯂꯦꯡꯌꯥꯟ ꯑꯃꯇꯪ ꯈꯨꯗꯣꯟ ꯇꯝꯕꯤꯅꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯐꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯡꯀꯔ ꯕꯔꯁꯥꯝꯗ ꯁꯤꯟꯅꯖꯒꯅꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯖꯔꯤ ꯀꯧꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯕꯨꯖꯝ ꯑꯕꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ PhD ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯜꯆꯔ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁ ꯃꯨꯛꯅꯥ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯨꯛꯅꯥ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯒꯤ ꯊꯧꯁꯨ ꯄꯨꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯑꯕꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯕꯨ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔꯒꯤ ꯐꯝꯐꯝ ꯂꯥꯡꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯃꯌꯦꯡꯕꯝ ꯕꯦꯇꯣ ꯁꯤꯡ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯌꯥꯁꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯅꯕ ꯅꯣꯡꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯦꯇꯣ ꯃꯊꯪꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MP ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥ ꯏꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯄꯤꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ PG ꯊꯥꯔꯠ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔ ꯀꯜꯆꯔ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯄꯅꯤꯡ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯕꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯒꯥꯏ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯜꯆꯔ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯀꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯩ ꯐꯣꯛ ꯁꯣꯡꯗ ꯏꯁꯩ 100ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯊꯥꯡ ꯇꯥꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯁꯣꯟꯗ ꯂꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯅꯕ ꯅꯣꯂꯨꯛꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯧꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯏꯔꯣꯝ ꯔꯣꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯡ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯅ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯀꯧꯁꯤꯟꯖꯔꯤ ngasi August ki tang kumapan irai nomit 2025 yai pharaba koro nomit asida ahan makta ta irom robindo ayakna sinja langyariba national sports day 2025 committee ki maikete ki punma pu ikai kumna jabol lona ikok nonjari The Fit India mission under the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India is conveyed and encouraged to dedicate at least 1 hour on 29th August 2025 to organize sports and fitness activities. The observance is marking the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand. This year's observance is dedicated to the Olympic spirit, celebrating the core values of excellence, friendship, and respect. In the same spirit and value, Manipur University of Culture is also planning a series of sports events from 29th to 31st August 2025. National Sports Day
is celebrated annually on the 29th of every year to commemorate the birth anniversary of Major Dhyan Chand, India's greatest sporting legend, popularly known as the Wizard of Hockey. Some of the key highlights in his career: he scored 570 goals in 185 international matches. He is also known as the magician of hockey for his unmatched ball control and goal scoring activity. He played a key role in India's dominance in hockey, winning 7 out of 8 Olympic goals from 1928 to 1964. The main objectives of observing National Sports Day 2025 are: celebrate India's rich legacy and pay tribute to Major Dhyan Chand, promote physical activity, inclusiveness, and teamwork through fun and competitive sports, inspire a culture of fitness in education institutions, organizations, and local committee. By rooting NSD celebrations in Olympic values, we unite the nation under a shared vision of integrity, ambition, and culture spirit. We do respect and honor. In the first instance, I, on behalf of the organizing committee, NSD 2025 MUC, it is my pleasure and extend my heartfelt welcome to Shri Laishemba Sanajauba, Honorable MP Rajya Sabha, guests of honor, Dr. Mayangbam Betwa Singh, Director YAS, and President Professor Paunam Gunindro, Vice Chancellor, Manipur University of Culture, and also the faculties, research scholars, students, and players of the state on this very auspicious occasion. With this, I conclude my welcome address. Thank you once again. Thagatsari ikai khumnajari ba Dr. Irom Robindra Singh, Assistant Professor, Department of English, Thorum Masigina, asawa thawai oibiri ba coordinator oina thawpubiri ba oza bu hanana thakarba phongdoksari. Thorum masigi maka chathajarak ba oina ikoi guest of honor ki phomphom lang dilengsen biri ba ikai khumnajari ba Dr. Mayangbam Betwa Singh, Director YAS, na ikai khumnajari ba sina aikoi thorum masigi waron thambina bugdamta nolukna koksanjari. Ahanba maktada lamdam sibu konbiba yudo evento bu kurumjari ngasigi National Sports Day 2025 India ki mafam sinba thungna koi state tasu across all districts koi mafam da koi tongan events mayam sillaga pangthokpagi tharum sigi pring chatharak pam oina Manipur University of Culture na pangthokpiriba National Sports Day 2025 ki function gi mai tangbol election biriwa landam sigi ning thau Honorable MP Rajya Sabha Maharaja Sanajauba Laishemba sir aduga university asigi
Vice Chancellor Obiriba, Oza Paunam Gunindro, Loinana Mangdalingson Biriba, University Sigi Oza Singh, Satra Singh, Pai Punopu, Hanor Mukta de Kai Kuno Wuchari, Makatarak Buda, Masigi, Taromasibu, Opung Pan, Buda, Saruga Biriba, Lingbirak Liva, Kai Punumak, Amadi, Preski, Sil Now Singh, Kai Punu, Kai Kuno Wuchari. Yam Sangna Luxury National Sports Day 2025 say Kari the Mukta Pangto Puno, Kari the Kariata Hogi, Focus Pivono, Kari the Mukta Pivono, Aduga University, schools, colleges in the Kaidogi, Pangton Bono, have doing Matang Kitan Tamzage, Sama among the welcome address PV Matamda, Zana Supanbirame, Manipur Akoi. India is the Olympic spirit of Saganava Havido. Sida Kadoga Olympic movement say Kramaina Hovuno Aduga Sigi Makada Koi state the Koi net across the nation say that Kramaina spirit say Sagana Bonakan, the Makata and Sagana Bonakan, the Kramaina awareness speak the gay have to be focused am at Tawuni Maruina Koi Nasi team the Zai egg Ganta Kale Kimaidan me Pung Amakang or Su Canada. Lampak ta tokpiro haise masigi marueba koi keno se team zikraida koina u bhange hai kanda handak koi dri 2025 ta koi hana leramba National Sports Policy 2001 se handak revise toro kanda Khelo Bharat Niti 2025 na koi National Sports Policy 2025 sida koina pillar manga kha yawe pillar manga is the karino hai kanda amar hanba pillars ina koi striving excellence in a competitive arenas, international platform da koi leisure players in excellence phangna honava. Second, aduga seda koi kenosiyawri amna koi governance, a good governance system in the sport administration. Sisu yawri. Second, the sports as a tool for economic development, sports as a tool for social inclusion, social development. The integration of sports in the curriculum of educational institutions. Masi NEP 2020 gasu integrate taunawagi pandam da keno koi keno yauzari haitare magi strategic framework to the yauzari. The makhatara kuda koi Pan India Fitness Campaign haivani. Say the mipum khuding makse Bharat Barsak zilaiba Bharatwasi khuding makse me khuding makse fit una legidamni haibagi kenosida lakune aduna kaidoge the fit India movement lakpaganda koina pandam thamise Manipur dasu more than 60% of our population is below kenone koi 60 years of age aduga particularly koi 15 to 29 years of age leba koi youngsters in around more than 30 to 35% gumbo hoy aduna koi India gi demographic dividend Yam Wang Aduna Kari Haitare, Koi the fit working force of Laitaragadi, Koi economic development along with Koi social development goals in Gilona Pangmangani, Highway Pandamda, Mipum Kuding Makse, Haksang Pana Laisi, Highway Pandam to the Pangtok Pania. Tawudabu say Major Dan Sandu, Amna Kogi magical player ni Aduni Haraga Kuna, Hodokibo is Ergazu, Handak Pangtoiba Koi National Sports Days, Sidadi Yam Pan India oina, Yam widespread oina. Koi pangthok pagi thorom se koi mayam punna hona minar kan pangthoi kai no hai kan da government of India gi makai da gi su state government gi makai da su masi grassroots level ho yaur ka koi yauna pangthok chabane si pangthok pagi maram ji kai no hai kan da koi hana koi gi past achievers in je koi no puthok kan da makoi da lagi da wasing da koi na tribute piba adu past achievers in je puthok kan da nong no golakpa sprouting talents in da koi inspiration pira kan da kramaina makoi level lo kamaina satpangam ni kramaina koi sporting culture kamai lakani have ji focus taw ne aduna maruina koi gi kari haitare social development goals ki part amoina lokhalakpane wase seida aduna marum or kan da koi gi Department of Youth Affairs and Sports Government of Manipur gi maigai degisu koi across all districts all Khelo India centers
including Khelo India State Excellence Center, koigi National Sports Academy, adai koigi leijaba regular coaching centers in si mayam sida loina park san pangthoi. Masi pangthok phase 3 days ki events sida almost all disciplines sports ki discipline ayamba suna mafam amom da khalla ganda koi competition natraga exhibition match pangthoi ba sina koina mayam da message piu pam si kaino kanda kaino koigi hana lejaramba koigi sporting spirit inherent community support system for sports promotion koi lamdam ji da ju yam we have a rich kind of sporting heritage aduga kaino ju leiba koi da lebang miyam sina koi sports da thawai yawa adai koi sports promotion tawa crowd pulling tawa crowd funding tawa si gi kaino ji am chauna lei masi gi pose amu hanna koi khaga sum matam gi matungina mangtharakba masi ji kamaina revive tarukanda madadi da government ki policy intervention hapsal kanda kamaina sport ki movement se kamai henkalan gi dege habi pandam da National Sports Day 2025 se mafam sin bethung pangtok sari ngasi maksu koi University of Manipur University of Culture na koi university ki chhatra mayam gi oina sporting events mayam sindana pangtok piru se koi sarkar ki taraf tagi yam nungai jo phongdok chari as a part of the government koi youth affairs and sports department maru ina se tamiba mayam se youth affairs na cover to ba haitare youth population de loini yaw kangu ne aduna yamna nungai je masida aibusu saruk yaba phangna gi tanja pibe gi damakta Manipur University of Culture busu haningai leitana thagat chari makha tarak kuchidi aina ngasi gi platform sigi tanja ama logjar kana sai koi media coverage ga tawi na ai kariguma khatang public ta appeal tawjaram ge madudi koi da lerami sporting culture sina koi hani heritage haitare koi gi backbone ama choma leiba aduna kaidoge da despite so many challenges even in the last few couple of years da COVID-19 lakre madu matung da koi gi hajil leiba recent unrest in the state because of law and order issues ladies in number of koi players in je sana kuna wi lambi je da koi ka hetare disturbances ma'am le ragasu koi players in the hona jaban ande koi coach in the hona jaman koi public support na kaidoge da koi hana mayam na khangna riba powerhouse of sports ai sigi status di maintain tor chat pangam me adu hojiti phibam ju phagala ni na koi mayam da hojing asi pijari ba awareness yawi ba kan da di koi potential ba players ma'am at the sprouting stage the grassroots da ai lekai da ai school da ai college da university da potential oibe koi players makai puthok pirakanda mayam punna support tomirakanda koi gi se level se wangkhana no bkhana minasi have je thamjage loina sports nungsiba aduga sanaba pamba amadi sport promote tobiba mayam maruina associations nasingba mayam leising sida marak da conflict of interest leidana internet conflict nasingba mayam leidagi koi haugaleiba players adagi even hana already laurel porkra players sida inconvenience mayam thol leba masi je koi mayam punna hominar kanda anoba sporting movement ama sagala kanda koi youth mayam ama kangauna leise haksang phana satpa gari haitare haksang phawa adagi koi as well as sports as a career option oina choose torga aphaba lambi da pukhalakana koi seida hanadagi leirakpa koi sporting culture je makhata na chatharakanda sporting movement amukhana lak nabagi damakta mayam punoki sahjog nijari punoku thagachai Thagasari ngasigi thoromasigi guest of honor gi phampum lang lengsin biriba ikai kunna jaraba Dr. Mayingbam Beto Singh director Yas hainatena thagarba phongdok sari mathangda kausinjari guest of chief guest ki phampum lang lengsin biriba ining thau sri laisemba sana jauba honorable MP Rajya Sabha thoromasigi puning gi warwal thambina bidangda kausinjari
अहनबदाई मैं पुनमबु खुरुमजरी लोनना कोई यूनिवर्सिटी मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर बु कोनबिरीबा बदौई बेंदौनी बुसु एना कोगनोना खुरुमजरी मसी असिगुम्बा कोई नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 पांगथोकपा अहानबा नुमित अदुगा मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की सिगुम्बा मफम असिदा पांगथोइबा थौरम असिदा अइगा लोइनना दाइसता फमिनजरिबा हौजिकता वांगांबिरंबा गेस्ट ऑफ ऑनर्स की फमम नांगदा फंबिरिबा डॉक्टर मयंगबम बेतो सिंह डायरेक्टर यास अदुगा थौरम असिगी मपु ओइना फंबिरिबा प्रेसिडेंट इकाई खुमजर वजा प्रोफेसर पांगनम गुनिंद्रो बीसी मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर अदुगा सिगुम्बा थौरम असिबु अखोइगी सिनबिरिबा एमयूसी की ऑर्गेनाइजर्स पुनमक लोनना यूजीसी की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दुगुम्बा अखोइगी म्यूसिंग पुनमक लोनना स्टेट गवर्नमेंट की सु कोई यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की लेबिरिबा मरी लेनबा सिंग पुनमक काय खुमनजरी दुगा लोनना असिगी सिगुम्बा थौरम असिदा यावबिरिबा यूनिवर्सिटी असिगी काय खुमनजरबा ओजासिंग महिरोइसिंग अदुगा थौरम असिबु जेवाउ फंगदना लेंबिरक्लिबा पुनमक अमदि ई पाउगी थबक तौबिरिबा पाउमी चिलनाउसिंग पुनमक आई काय खुमनजरी ऐसे ngarang handagi kar pothaba watpa aduna koigi tang wangang bada lok tang chele aduna mayamna tabada ngai thirga sum yamna ngakpi gani ngasi aikoina national sports day haidana pangthoi hojita su mayamna ai mangda ngambi rap singna yamna mayek sengna thambikre khajiktang aina sigi thoromasika mari lenana thamjaningba wafam kharadi कितंग कोई हिस्ट्री हंगन यंगमु मतमदा अखोइगी मेजर ध्यानचंद सिगी मतांग कितंग अखोइ हानसु मयाम खंबिरंगनी अदु खजितंग निंसिंग मिनाबो नै थमजनिंग हारिबा अखोइगी मेजर ध्यानचंद सि मार्क्सी अखोइगी ngasiगी नुमित हाइजब तारे अगस्त की तारीख 29 1905 दा अदुंबा इलाहाबाद हौजिना प्रयागराज है खंगनग्रबा यूपी की मफम पोखिबनी मांगना लेगिदबसी दिसंबर की तारीख 3 1979 सिदा मार्क्सी लेखिते मांगना लेगिदब मतमदा मार्क्सी चौर सही 63 मरी गुंबा अदुमाइना सुग्रे अनु हारिबा मेजर सी मा अखोइगी भारत के दुंबा सिविलियन एवार्ड सिंह मयाम लेबे मनुंगदा अहुम सुबो रिबा पद्मा भूषण हाइबा एवार्ड सु फंगिबा दुंबा मेजर अमनी मेजर ध्यानचंद से अदुन ngasi से ngasi अगस्त की तारीख 29 से महाकी सामगा कुन सुबा दुगुंबा मागी दुगुंबा मपोक नुमिनी अदुन महाक्सी हौजतसु हाइबेख्रे महाक्सी अखोइगी मैजिशियन ऑफ हॉकी हारगसु खंगनै नत्रगा विजार्ड ऑफ हॉकी हारगसु माबु खंगनै यामना मागी हाइथोइ सिंथोइबा माबु सिंथानरिबसि करिगनो हाइ मतमदा मागी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओइबा अखोइगी बॉल अखोइगी कनो तोबस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओइबा माना बॉल करि हाइबा तारे बॉल चेनबा हाइबा हॉकी की बॉल चेनबा हाइबा अदुगा मागी स्कोरिंग अखोइगी गोल चनबगी दुगुम स्कोरिंग मागी तोंगान टेक्टिस मसी मयाम सि मागी सिंथानिंगा ओइबा दुगुम मगुलोम अमनी अदुना मसीगी सिगी थौरम नेशनल स्पोर्ट्स डे से मसीगी थौरम सि हौजितसु हाइबिरामे भारत लैरिबा भारत से यूथ सिंगी लैबाकनेन हाइ नहा सिंगी अदुना भारत लैरिबा नहा सिंसी अखोइगी मालेमगी साना खोनबगी दुगुम्बा फंपाक थक्ता खरग हेना मांगजिन थाना संगसन मंगमनबा अदुगी अखोइगी इहो अमा सागनबो होनो मतमदा हारिबा
मेजर ध्यानचंद सी मागी मपोंग नुमित से लौरगा सही खुदिंगी अखोना मागी मपोंग नुमित से दा कोई नेशनल स्पोर्ट्स डे से पांगथोए सिगी नुमित सी मक्तदा अखोई भारत लैरिबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सिंह आई सामग यावना अखोई दसु ममिंग सी नेशनल स्पोर्ट्स डे सी दा अतोप्पा ममिंग अमा पीरगा कोई संसद खेल महासोप है नाम पीरगा नुमित हुमनी की ngasi हौरगा हयेंग तारीख 30 माथोय बाउसी पांगथोंनाबा अखोई अदुगुंबा भारत की अदुगुंबा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मागी नरेंद्र मोदी जी के अदुगुंबा पामजाबा तौहन्निंगबा दो अखोई पुनमक्ता ताकपिरई अदुना इसामक्सु ngarang nahandagi masigi अखोई स्पोर्टिंग इवेंट से पांगथोंनो होनो मतमदा ngasi yam mai pangna aigi da su pangthohori angang mayam ama aduga hayengsu aduga aroiba numit phausi yam mai pangna ai pangthokadran khanjai aduna masi aikoina pangthoi basi karigino haiba matamda ngasai haibi bado bharat si hauji 2047 da adugumba viksit bharat ama ओइननबगे दुगुंबा अखोगी लंबी अमदा अखोइसि चंगछलाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी की मागी लिसिंग मखादा अदु मागी लैरिबा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मागी लैंगाक सिगी मखादा भारत से अखोगी चौखटपा अदुगुमा डेवलप ओइबा इंडिया अमा डेवलप ओइबा भारत अमा विकसित भारत अमा सेमनबा होनरी अदुना चौखटपा अदुगुमा डेवलप ओइबा लैबा अमा ओइनबा होनरबा मतमदा करी संगे हाइबा मतमदा अखोगी नहासिंग अदुगा अखोगी लैरिबा each and every citizen of this country masi masa mau faba tinjang kaijang daba aduga yamna discipline laiba aduga honaba kanba aduga team spirit laiba adugumba miro lama sagalaga adugumba viksit bharat ado 2047 ki viksit bharat ado phangani haibase magi aset pa thajabani aduna handaki sahi sigi pangthoiba koigi नेशनल स्पोर्ट्स डे और गसाइगन हाइजबा संसद खेल महासोप हाइजरिबा सिगी मरुइबा मागी थीम से सिखोगी ममांगदा लेरिबा 1 घंटा खेल के मैदान में हाइसे मसी यामना मरुइबा अदुगुंबा अखोगी थीम ममनी मरमदी अखोई मियोबा से ngasi khak स्पोर्ट्स से तौरगा नुमित हुमनी खक स्पोर्ट्स से तौरगा अखोइना इसाई उफबा यारोय अदुना नोमगी मनुंगदा भारत लेबा मिपुं खुदिमक से नुपी ओइबा याय नुपा ओइबा याय नहा ओइबा याय और अहल ओइबा याय नोमगी मनुंगदा अखोगी पुंग अमतंगदी काइथोगा अखोई से अखोगी साना खोनबगी दुगुंबा अखोगी प्लेग्राउंड दा नत्रगा लंपाक्ता और नत्रगा ई खुदोंग चाम फममदा आइगी आइना ngamjaba changduda अखोगी इसाइबु फनबा अखोई साना खोनबदा पुंग अमदी काइथो हाइबनी अदुनि सी कासिगी अखोगी सही सिगी दुगुंबा पीरिबा थीम असी अदुना हाइजनिंगबदी मयाम अमा लै अदो अखोगी प्रोग्राम सु मयाम लेबनिना आई याम सांगना मतम लौजरोय अदुना अखोगी हाइबा साना खोनबा हाइबा पोटसिदी अखोगी मणिपुर गुंबा स्टेट तदी यामना चुनजबा चानबा अदुगा अखोगी लूदा तोंगदसु मसिगी सानबगी दुगुंबा अखोगी स्पोर्टिंग स्पिरिट असे यावरगा दुम लैबा हौजितसु अखोगी डायरेक्टर हाइबिरमबदुनी अखोइदा तोंगाना स्पोर्ट्स की कल्चर अमा सागतपगी थोदोना मथौ ताते अखोइदा यावजरगा लैरबनी अरु मसि खरा अखोना स्ट्रीमलाइन तौबा अदुगा खरा मसि अखोइ पुनिंग थौगतपा अदु मसिदा खरा हेना पुनिंग चंगहनबदु खक्तनि अखोइदा तंगाइ फदबसि अदुना मणिपुरी ngarang nahan desu yengbiyo अखोइगी सही अखोइगी लैबाकसिदा अखोइगी सही अनिमु खरा हेना अखोइगी वारबा दुगुंबा लानगी मैसा लैरिबनी अखोइगी मखादा लंबी चलगसु मखादा चप्पा यादबा मपानदा चप्पा तारगदी अखोइगी फ्लाइट नत्रगदी उपाय लेतबा अदुगा सिदा सुंदतन अखोइगी फिजिकली मेंटली अखोइदा यामना अदुगुंबा नुंगाइतबा मतम अमने होजि कोना लेलिबा चलिबसि सही अनि मखाइमुक्स अदो सी ओइजरगसु अखोइगी नहासिंगसे साना खोनोबरोमदा यामना हंधरकपरा हाइबदी हंधरकते ngarang nahandasu अखोइ कॉमनवेल्थ गेम दा अखोइगी मीराबाई चनु अदुमा गोल लवी
अदुगा अतोप सानरोई नुपा अमदो आई माई ममिंग से काउग्रे ऋषिकांता हाइबरा आई ngakpigani ऋषिकांता हाइबो बाल मार्क सोदम लवी अदो हाइबदी अखोइदा लैरिबा सोसाइटी सिगी टेंशन मयाम अखोइदा अनरेस्ट मयाम वाखल नुवाइतबा चालांगनबा मयाम अमा लेरगसु अखोइगी नहा सिंगसिदादी अखोइगी सानबगी पोटसे इमांग मांगदे अदुन मसे अखोइ मतम सुपदा मसे करी हाइबा तारे मांगहनदनबा अदुगा मसे हेन हेना अखोइदा मसिगी कनो से लांगनबसे इहौ से लांगनबसे अखोइ होनबम संगे अदुना हौजिकसी यामन नुवाइतबसी कनो हाइबा मतमदा अखोई एमपी अखोइदा हे लापसे लंपाक्सी फजना हांगगा लेब लंपाक्सी कम्युनिटी हॉल साबियो ने हेक लाए मसी आई क्या हराउदे मरमदी कयगुन हाय मतमदा हौजिक खरा इम्फाल मनुंगदे खरा चाथोखरगदि खंगद्रे अदुगा मरोयना इम्फाल मनुंग ग्रेटर इम्फाल मनुंगददि अखोइगी आंगांग सिंगसे सानजनबा अदुगुंबा अखोइगी सानबुंग लंपाक्से मतिक चाबसे लैसलक्त्रे अदुना आंगांग सिंगसी सानद्रबनिना कदौरे मसामु अखोइगी तिंजंग काइजंग बदु ओइरे अदगी आंगांगदी हाइनदिबनी सानरगा मखोइदी मसामु उफै अदुगा मपांगल कली हाइनदिबनी अदि ब्रेन सी सानरगा मखोइदा ब्रेन सी हेनेना अखोइगी डेवलप तौबा मयाम मा हाइरिबनी अखंगै सिंगना अदुबु सानभम लेरक्त्रे हुजि आंगांग सिंगसे सानै करी सानै हागदि मोबाइल की ओने गेम साना लेरे लंपाक सानद्रे अदुना लंपाकसी अखोइगी लंपाक सी मुथलगा कम्युनिटी हॉल साबगी चनबिसिमा आई खरा तहोनजनिंगदे सानहनसी अखोइगी नहासिंगसे अदुगा येंबियो ngasi पृथ्वीगी अदुगुंबा स्टेट की लेवल नतबा नेशनल लेवल दा इंटरनेशनल लेवल दा अखोइगी तोंगान मसाना सिंगदा अखोइ ngasi भारत की नत्रगा मणिपुर की माई पुरैबा अदुगुंबा सानरोइ मयाम से योखत्पिबदी याम वाटपा लबुक लमहांगदा नत्रगा अखोइगी लेखोम लैनांग मरक्ता साननिंगबगी अदुगुंबा इथिलदो मागी ईदा लुदा तोंगदा यावनिना मदुदा सानरागा फाउलखिबा ngakतने हौजिपुदी याम फजना मफम चाबा लेरे मतमदुददी हाइन कोइमक इसा आंगांग ओइरिङादा सानबा मतमसिदा अखोइना कावरगा सानरिबा फुटबॉल से सुम सेगाइरकपसिदा अखोइ मनाक्तुदा मोजी अहल अमा लेरमी माई मनाक्तदा पुरो फोटपा बॉल अहनबा लैबा ngमजदबा हाइतारेको फोटबल लगतना लास्ट दी मासी नुगाइत्रब जानि हौजिकी मोजीसी गाले माई मनाक्तम चलो बोजी फोटपा गाले फोटपा ngasi फोटकनी हयें पोखाइगनी हयें फोटकनी मथां पोखाइगनी ममैदा मासे नुगाइत्र माले अखोइना बोगमदि पुरो चप्पा काना मा औंति हारे नोइ बोनसे हंदकति पोरनुको फोटपा याररोय हाय अदु कोइ आंगांगनिना अदुम मथां पोखाइ माई मनाक चसिन चकाना मा नुगाइत्र जाने अदु काना माना बोल हलबम लैरगा कोइदि पिरेबा सिओन सानरो आई नाक्ता गाक्तना लानो आई नोइ बोनसे फोटपदा थबक याम मतम मांगी अदुगा यामना कोइगी आइगोंदा अते थबक सुबुदबदा अकाइबा पियना हाइबदी अखोइना आंगांग ओइदा तौजरकपदो अदुना समझनजरकपदा सिगी अखोइदा लैजरिबा लु तोंगदो यारबा अखोइगी सानबगी कनोसे कई हाइतार कोइ स्पिरिट से मसी मांगनगुमसी अदुनने भारत सरकार ना चाउग्रबा भारत सिदा साना खोनबगी अदुगुंबा अखोइगी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अमा इहाल हाना मणिपुरदा पिरक्रिसे मसी अखोइगी सानरोइ मयामसिगी मकोइना होनजबा मकोइना पुरखिबा मिंगचर मयामदो मदुगी तौबिमल खंगबोइना भारत सरकार ना अखोइदा पिबिरकपनेना इदि लवे अदुबु नुगाइतबसे आई मसी पार्लियामेंट दसु थमजखरे नेशनल स्पोर्ट्स अखोइगी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से अथुबा मतमदा मसे अखोइगी मथौ तोहनबियो हाइदने पार्लियामेंट पुखतपदा मसी अखोइगी इवन अखोइगी हुजि स्पोर्ट्स मिनिस्टर ओइबा मानसुक मांडावियाना मा मसामंग मणिपुरदा लागा माना हाइरमबनी हंदकी अक्टोबर से मसिदा सोइदना संगागनेना हाइबनी अदु ngamgadorba ngamoidorba khangdre adu asigasi khara thuna अखोइगी मरी लेनबा अखोइगी सरकार की लोइसंग सिंगना अमसुंग सरकार सिना असे मियंग चंगबिरगदी अखोइगी नहा सिंगसे फजना इंसा हाइजनुबा हाइजबदो स्ट्रीमलाइन फजना तौबिरगदी अखोइसे अखोइसी पृथ्वीदा पिक्चर रबा सिंगनै बाक्से थोलपा अखोइगी नहा सिंगसे लांगना फानम ngमोय अदु ngasi पोरैबा मिंगचत मयाम से मस्तै हेना मिंगचत पोरप ngमगनी हाइबसे की थाजजबनी लोइसन जरकपदा सिगुमा नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 सिगुम्बा नुंगाइरबा नुमिदा सिदा आइना
सानो खोनबगी लमदा कथोअबा अदुगुंबा अखोगी सानोरोई पुनमकी मफमदा आइगी माइकेदगी याइफा पाउजल पिजरी मतुंग तारकपदसु हेन हेन माइ पाकपा इरमदमगी अदुगा भारत की मिंचत पोपा गंबदु ओइरसनु हाइबा वाफमसे थमजरगा मयाम पुनमक थागसरी मयाम पुनमक खुरमसरी थागसरी चीफ गेस्ट की फंगफम लांदे लेंसन बिरिबा इनिंगथौ श्री लैसेम्ब सना जाउबा ऑनरेबल एमपी राज्य सभाना ngasi थोरम मसिगी पुनिंग ओइबा वारवन थंबिरमबगी दमकता हाइनिंग राइतना थागरबा फोंदोकसरी थोरम मसिगी मका चथजरकपो ओइना फर्स्टेंग की फंगफम लांदे लेंसन बिरिबा प्रोफेसर पाउनम गुनिंद्रो सिंह वाइस चांसलर मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर ओजाबु थोरम मसिगी पुनिंग वारवन थंबिनबा कौसनजरी ngasi lampak sida lengsin biriba mairoi sing oja sing amadi chebau phangna lengbiriba punam pu eina ahamunta koknun kuramjari aduga ngasi gi national sports day 2025 एक घंटा खेल के मैदान में हाइबसिदगी थौरम सिदा अखोई मयाई तांगबंदा लेंसिन बिरिबा इनिंगथौ लैसेम्बा सनाजावा महाराज ऑफ मणिपुर ऑनरेबल मेंबर राज्य सभा अमदी एकोई गेस्ट ऑफ ऑनर की फंबम लांगदे लेंसिन बिरिबा डॉक्टर मयंगम भेटो सिंह डायरेक्टर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अमदी ngasi gi thorom sibu mafam chin thungna sandok piriba amadi sandok pigidoriba print amasung electronic media gi maru pang punum kisu eni kai kumna utseri tasengna nimit humni chathagodriba akoi singba national sports day asigi masidista nengbiri punum ku ena ikai kumna utsabagaloina ena wafum khredeng tamjeri ngasai mangsu akoi kenona guest of honor lang guest of honor gi phampham lang de lengsin miriba koi director yasna su koi national sports day sigi maramda yamna masa khaina tapikre makha ta ba ing tong su phajana thambikre matang sida aina thamjaning ba wafam amadi karino haimam tam sinisa sports amsung culture hariba ani se masidi lamdam sigi yelongoi dagi adum tanna thana ba yadna thago narakliba thago neriba amasung tungdasu thagon nag khigdaba amani haina in loji masi ramain to gida ekhoi gi lamdam sida sports maru oina nupi singna sports ta saru yabase mase ekhoi malem gi atei mafam dagi ekhoi gi manipur na khwai dagi hanra nupi singna sports ta saru yabasi bune in haijersi laiba ki oina saru yabasi olympic ta Helen Barbiana first win participancy 1900 tani Paris ki akoi Olympic ta madugi mamangda akoi lamdam snecha leiba ko ina sports se masi karma matamda hogdok khige karma matamda masi chaitharong kumam da lachil lambage hai matam sida Bhaiga Chandra Maharaj gi matamda akoi gi 1787 Bhaiga Chandra Maharaj na panmu matam sida sports si yam tormi masi sports day da kramain to gen ta nupi singche lamjen taseng na leba ko na sports da lamjen da nupi singche saru ya halami ba masi matang da chaithanong ko mabda kari hain haigena lamda gi kontre ni pan ba nupi masen lamjen tan han bada kango gi nupi singna lamjen thoibu ba phumche chaithanong ko mabda yam phajani yauri ba samna harda 1787 ni ko state ki oina sports to matam stage da lamjen tan hali lam lam gi nupi myam sing che lamjen tan han mum tam sida kang moi na koi le mafam che masdagi nupi sing sina masna lamjen che thoiba mathang damu ke do ge de ge hai matam sida mathang gi sahi akoi 1789 che Bhaiga Chandra Maharaj pan matam sida lamjen tan han matam sida ke do ge de ge hai matam da kang mo gi le hauk sina punamaki lamjen thoina chaithan ku ma badi am phajani yauri ba that means ngasai hai riba 1900 ta isinga mga samapan pirista ngasai asuma nupi ni ihanana okay sports si yawba mamang Athens ta 17 akoi da 18 agano da 76 ta di masi nupi singi participate honde ko asima masi da matam da hariba
मदुगी सेंचुरी अनि ममांगदा मणिपुरदा एकोई नुपी से स्पोर्ट्स फजने सरुक यायबा मदुसु लेबाकी लेवल दा निंगथौगी ओइना लेबाकी ओबे स्पोर्ट्स दा मफाफम सिना करी ताके हाय मतम सिदा एकोई स्पोर्ट्स से लमदम सिगी येलोंगई दी होना याम नंगलिंग मतम दिना मसे खुमांग चौकसलई अमसुंग याम urban so इलेबसे मसे इसिंग सेंग वाफम नि असिगी ममांग दसो मु मैदिंग खागे मतमदा नुपी सिंगसे नोइनिंग खोई चिल्लगा तेन काप तंबिरमेबा असिगुंबा मयामसी येंगबदा ngasisu मालेम सिदिसा एकोगी इचा इनाउसिंग इचनसिंग को मोइना तोंगान तोंगाम स्पोर्ट्स की फील्डा अकोइन इंटरनेशनल की लेवल अकोइन असौ मफम कलिसनेबा अदुना असिगुंबा स्पोर्ट्स की सिदा यामना केनो तौवा अकोगी असौ थौदांग लेबसे पिक हरबा मणिपुर से मयाम पुनमक हारिसी इंडिया की मी मसिंग सिदिसा हौजिकती 3.4 billion people लोरमनी मसिगी मनुंग सिदिसा 0.37 की लेरिबा मीसिना मिसिंग असिना केदोगेन द इंटरनेशनली फेम ओरिबा सगोन कांगजी स्पोर्ट्स से मणिपुर दे होगिखिबने बसे मसी विदाउट एनी इट बिकम्स एन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट यननिंगाई ओइबा वाफम देबा मसिना केदोगेन द लॉर्ड कर्जन नमाना 1903 दा मागी वाइसरॉयज की डायरी द करी इरंगे द मागी केनो सिदिसा मणिपुर इज अ क्रेडल ऑफ पोलो है 1903 दा माना केनो तो मतमजा अदने इंटरनेशनली फाउरिबा आइना हाइजरसी मॉडर्न पोलो की मतंगदनी को हुजी केनो तोरिबा पोलो से अदने सुमाइन तोना एकोइना पो अकोइ यामना इथिकल आइदी यामना स्पोर्ट्स मेनली ओवर स्पोर्ट्स सु अकोइ यामना अचौ थौदांग लोरिबा अदगी लमजियंदा करीदा मसिगी स्पोर्ट्स से ममांगिंदा मयाम कयागी मतिक केनो तोगे स्पोर्ट्स से दिसा निंगथौ पालिंगी मतम सिसा कोइ स्पोर्ट्स से कयागी मतिक एनकरेज तोगे है मतम सिदा ngasai lamjen tanan ko pana lamjen tanan mam tam sida pana lamjen sida thoiba khwaide athoiba mi se masi ke dong de he was exempted from the okay lalu systems digi jama se exam torme ba karna bu hem mad british record to brown gi su macro gi su any okay john saib gi su adum job ni aduna sumba akoi ngasai mamang da su ining thongna tapir dini akoi sports is da masidi is da akoi manipur si tongan ba top pa akoi jin ne yaw jaba aduma ama oi ani amna leba ki tongan ba akoi problem yamna yam ama mai ngal ga su akoi after covid matang lan ja tor go su akoi na ngasi ngarang su akoi na sports ta adum akoi ngasai haibi dini yamna prominent oi ba keno ma akoi low aduna physics aina thamjani wafam di asigumba sports tawba masi akoina yamna thoganingai oi aduga masi as a whole india gi onasu national sports day masi ngasai ek ghanta khel ke maidan me habasi masai mamangda yam phajana tapi khre akoi mamangda wangang ani khangnasu akoi ining tho amadi akoi director yasnasu aduna huji ngasi gi asigumba akoi ngasi sports day da yamna lamdam singdang oiba ekoi tawjagadra sports se yubi lakpi mukna kangji mukna adi chaibi sungba khara koina hapchei adu ngasi gi oina ekoi demonstration gi oina leidibo lampak sidadi ekoi mukna kangji di as a full pleasure oina sanabi adamna ekoi mukna pana ani khana ekoi ngasi mayamda ekoi mukna kangji se karino pramain tobuno Kangji yu sanaba, muna su sanaba. Mas yamna diaro ba makalgi masana amani. Aduna akoi gidi ngasi akoi na mayam puna mun hai. Kangji se kyamati akoi gi chusin na lagi de mayam puna mun time ni kangji pung hai se. Kangji pung hai se ani lampak se kangji pung hai ba. Kangji sanaba pung du kangji pung ko hai ba. Aduna masi akoi gi hai ba akoi language sigi akoi word simak sna su kai ta ke da akoi se sumai to na kangji sanaba da sports ta yamna hena ngali matam dagi yamna thoidok hendokpa keno amani haina aina logji anu ngasi gi sumba keno sidisda national sports day gi sumba 1 ghanta khel ke maidan me sidisda lengbiru punung pu aina koi ngasi gi sidja lengbir tuna nghaktang urusu saru yabi bagi nukta punum pu khurumjari punum bu thagasari thank you Thagasari ikai kumnojari ba ngasigi president ki phampam landa lingsin biri ba kai kham nazar ba mingoi na hanga charabada professor Paunam Gunindro
Vice Chancellor Manipur University Culture Ojabu Haninga Litana Thapa Fungdok Sari President Gi Ayaba Lauzaraga Nasigi Toromasi Losilapagi Punja du Yosilakle Nasigi Board of Thanks Ki Epic Nabuki Damakta Guru Mayum Biseswar Sharma Department of Thangta Ojabu Koksinjari ngasi numit humni sumna sathajagadaba National Sports Day 2025 asigi Chief Guest ki famfam lang daling sinbiriba mingoina hangatsarabada Laisemba iningthau Laisemba sana jawba Honorable MP Rajya Sabhabu aina ahanba maktada thagatpa phongdoksari ining thawasi Manipur gi lairiba situation aduga lairiba aikhoi gi university gi thabak thoram kaya dasu yamna chauna mateng pangbiba ining thawasina ngasi gi isa gi asinba mayam kaithokpi dana ngasi gi yamna tienba matamda ngarang khaktang haijaraga ngasi asida lengbiraktuna chief guest ki famfam langda lengsin bibagi damakta Manipur University of Culture amadi ai isagi taraptagi hanna thagatpa phongdoksari mathangda akhoi gi university asigi vice chancellor oina phampubiriba leipak nei kai khumnajariba oja ming oina hangatsare Professor Paunam Gunindro Singh na ngasigi president gi phampham langda isagi asinba matam kaya kai thokpi duna president gi famfam langda lengsin bibagi damakta ojabasu thagatpa phongdoksari loinana guest of honor gi famfam langda lengsin biriba Dr. Mayengbam Beto Singh Director Youth Affairs and Sport Government of Manipur na isagi asinba thawai kaya kai thokpi duna ngasigi National Sports Day 2025 asigi hobdokpagi thoramda guest of honor oina lengsin bibagi damakta Manipur University of Culture amadi ai sagi taraptagi ojabusu thagatpa phongdoksari loinana ngasigi sports hobdokpagi thoram masida aikoigi lai harauba department ki faculty amadi student singna ngasigi ningthau lakpada pena gi thagon tawbikhiba oja singbu su aina thagatpa phongdoksari loinana ngasigi National Sports Day 2025 asigi committee gi member convener oina pubiriba oja Dr. I Robindro busu aina thagatpa phongdoksari loinana committee gi member khudingmak busu thagatpa phongdoksari loinana ngasigi akoigi National Sports Day 2025 asigi yamna tienba matamda ngarang khatang aikoina UGC ki guideline ki makhada yam tienba matamda masibu oinaba sinbada yamna sobu thodang pubikhiba chhatra ma khak ming panjadaba ngamjadre khoigi Moirangthem Indrajit aduga national awardee khoi inaw asina su ngasigi National Sports Day 2025 asibu mapung phan na hotna bada sobu thodang lobikhiba akhoigi student culture studies ki ina asibu su aina thagatpa phongdoksari loinana ngasigi hawdopagi thorom asida mungna kangjai gi akhoigi sanaroi singbusu ubigadaba sanaroi singbusu MUC amadi ai isagi taraptagi thagatpa phongdoksari loinana mangda lengsin biriba tongan ba faculty members sing tongan ba department gi students sing punamakpu soina thagatpa phongdoksari loinana ngasigi aikoigi anakpada amadi arapada pau samdokpibada soba thogang lobiriba print amadi electronic media gi silnaw khudingmakpusu thagatpa phongdoksari loinana light and sound gi mateng pangbiriba silnaw khudingmakpusu aina thagatpa phongdoksari loisinjarakpada mafam asida tinbiriba khwai tarabu Manipur University of Culture amade isagi taraptagi amuka hanna thagatpa phongdoksari. Thank you all.
Thakachari Oza Ikaikumnachariba Dr. Gurumayum Biseswa Sharma, Department of Thangta Ozabu, Board of Things, Tampirambakidamukta, Haning Raitana Takarab Funduksari, Ekoi, Hosika Sekoi opening program Wina, Tamjari Bangasigi, Muna Kangzai, L. Brojen Singh, Executive Member. Matangda, Ekoi Evento Panagi Wina, Ekoi Red Color, Kongok Sipigadaba, Ekoi Pana Roising, Ming Panjarabada, Ahanbada M. Romesh Chandra, Captain, Anisubada Y. L. Bebek Ras, Ahum Subada, Ais Dinesh, Marisubada S. Pahari, Manga Subada, Priyananda, Haiba Musing a Sequay, Lampak, Somasda Lengtop Naba no Lunda Ningsing Jari, Aduka Ibudo Panang, Oina, Lengson Ngasigi, Tawai Pubigada by Quagi Black Color, Sepigadaba, Mingway Panjarabada, Ahanbada, Y. Lamyanba, Anisubada, K. Ais Rosan, Ahum Subada, S. Laisemba, Captain, Marisubada, M. Kamal, Mangasubada, N. Yaifava, Haiba Musing a Sequay, Lampak, Asum the Lengtop Naba no Lunda Ningsing Jari, Hodopagi, Tanzadu, Lauzavoina, Equay Nasiki, Ikaikumnajariba. Masigi Daisa Lengson Biriba, Zebgeski from Langda, Lengson Biriba, Ining Tau, Sri Lesem Basana Zauba, Honorable MP, Raja Sabha, Guest of Honor from Langda Lengson Biriba, Dr. Mayang Bambeto Singh, Director Yas, President from Langda Lengson Biriba, Professor Pongnam Gunindro, Vice Chancellor Manipur University Culture, was asking Asina, Equay, Nasigi Munaro Sing Ambade, Quay, official Sing Ikaikunaba, Upinaba, Noluna Hangasari. Ngasigi official Singh, L. Munal Singh, President, O. Basanta Singh, Vice President, A. Avoy Maitai, General Secretary, Y. Deveswar Singh, Assistant General Secretary, Amadi, L. Brojen Singh, Executive Member, Adu Ngasigi Munaroy Singh, Mingoy na Panjarabada, Ivudaw Panagi Oina, S. Laisemba, Captain, Y. Lamyanba, K. S. Rosan, Marisubada, M. Kamal, Mangasubada, N. Yaifaba. Event of Panagi Oina, Red Color, the Sepiriba Sina, Quagi, Ahambada Mingon Panjarabada, M. Ramesandra, Romesandra Captain, and Isubda L. Bibek Ras, Ahum Subda, Ais Dines, Marisubada S. Pahari, Mangasubada, Priyanan, the Hariba Musing as Nangasiki, Munaro Singoina, Tawaipu Ubigani Amadi, Opisingona, Tawaipu Bigani. Maraksita Equigi, organizer Sing, Equigi, Mahiroi Singna, Equi Fambi Riba, Quitsaruya Biriba Sing Amadi, Equigi, Lengson Biriba, Yang Balak Biribam to Ozasing, Amadi Mahiroi Sing, the Equi refreshment, Yambinaba, Noluna, Hangasari. Sugesti Ayaba Logzaraga, Nubit Humni Supna, Sasagadaba, Students Sport Met, Isini Kumanga, National Sport Day, Lisini Kumanga, Iroyana, Pangtok Sariba, Manipurian Su Culture, Extension Campus, Pangtok Sariba, Singasidaki, Hodok Sari, Haina, Koi, Loktok Sari.
ngasi National Sports Day Manipur University of Culture da pangthok cheriba opening match oina koigi traditional game da maming leiraba mungna kangjei ngasi Manipur University of Culture gi extension campus da haujakriba pana ani gi maming di ibdo pana amadi event pana ni event pana sina machu angang basetpa kangu si pana si oigani amasung amu basepasana ibudo pana oigani sanabagi di lampa achobda sanagadabani yamna nupa thokpa masana ni ipa ipu singna thambiramba maitegi natbu yam phajana ngak senduna thambibada mateng oiriba nupa thokpa masana haibada matik charaba muna kangjei ngasi akoigi Manipur University of Culture gi campus ta uba phangjabasi akoigi VC Oja Gunindro Masigi Chief Guest on Election Biriba, Oja Iningtau Lishem Masana Joba, Amasing Guest of Honor Election Biriba, Oja Betobo, Kognona Karamjari, Panjal Ahan Batsangre Panjal Chanbagi Niomja Pet Haijage, Somda Panama Ladiba, Si Kangdrum Jina, Lana Chakibda, Panjal Chanbahina Kangne, Panjal Chanbasi, Akoigi. Angangba event dogi mekai na hana chanba pana na hana chanba hokre na panjan gi update amtang tawjage amasino ngasi masana sida pena chena chongna haina humna sanaba ngamdabgi maramdi akoi ground ji khitang pikpana ni adubo ipai puna sumna sanarme haibdu madi mayamda utpa ngamnaba akoi hona jage kangdrum koina paidana sananaba tawsi mungnam maikai khudimakta mungna sanaduna leiri lamba panaba uba ngami thadokpa ngamduna chenjin mangamduna phanaba honaba se khoigi ipai pu singnasu thambiramba akoigi maitai gi Nupa Thokpa Masana ni Manipur State Muna Kangjei Association Haiba Akoigi Mut Khidore Haina Pakhat Padagi Shamjin Jarapa Akoigi Muna Kangjei Association asi 2023 gi January da registration phangba Akoigi Muna Kangjei Association is state level association ni ngasi lakpiriba sanaroi singsi wangu dagi obiri hairok dagi obiri kang Khangabok Yobiri Moirang Nambol Maikai Suna Koi Manipuri Kachin Koya Ayam Madagi Yobiduna Masigi Tungi Yumbirel Oigaduriba Koigi Oja Oirgani na scholar Mayamamsu Oibiriba Singsida Koi Munakanje Karino Haina Koigi culture gi University Sida Kangdragadi Yatre Habigi Wakalonda Harakiba Wakalondo, Masidi, Upangam Jabase, Koi Manipur State Muna Kangjei Association, Gimakai Digiso, Oja Singbo Handana, Tagat Pomponok Seri. Panjal Amaga Chankre, Puna Panjal Anishino. Ibenda Upanana Panjal Anisugre. Thangta Sarik Sarak Lamjed Palakilok Singh Yamna Darka Taba Masanani Pangal Kandabayate Pangal Kalagasu Lamjen Yang Dabayate Stamina Wang Dabayate Kang Bakan Dabayate Yamna Nungsiba Kogi Yamana Nungjilok Tokbiri Mayam Babok Tagia Hubok Kulak Amanidang Thank you. Masana asi koigi masana khaktani haina chu khanbiganu
अखोगी मैतै की वे ऑफ लाइफ अखोगी पोकपदगी सिब फौदा चंगद याद्रबा मसाना चटनरिबा अखोगी इनात अदुदसु यामना मरी लेनबा अखोगी मुना कंजैनी धर्म की मियंगदबु यंगसु चक्चा युथक वांगांग सांगांग थक्सी खाक्सी सोशल बॉन्डिंग मयाम सिंह हाक्तुना चपिरंबा अखोगी मुना कंजै मनी मसाना सी ngасidi mutke tawrure adubu manipur state muna kangjai association gi official sing thokpiraktuna manipur gi mafam kaya amadasu utpa haujakhre yamna nungaiba hairagadi khoigi khamba thoibigi moirang kanglei rol da yaubi khiba mayamnu khangbiraba khamba nongban gi warida khanbaga nongban gi muna kangjai sanakhibagi madubu मितम लौरगा ngасidi sajibu train thoi gi sei guding sajibu train thoi ni se muna kangjei koi moirang da unaba amasung tunggi yumbirel singda khambaga nongman ga gi sanaki bu mong do du utpangam na baina koi sahi ani hum koi utpangam jakre tungda chu utpangam jagani ang ngamna basu mayam na su sajuk pina view haidana manipur state muna kangjei association gi mekai de gi su nolongna ningsing jari Ibu panagi ahan berpanjal. Ani coba panjal, ibu tahu panah lagi. Aku ini traditional game, aku ini mungna kangjai sudah sanariba, yauriba singsi, aku ini lokal oina phangba, kerja dekai ada phangba, macam apa ni? Samna ada aku kangdrum masih waru lagi semba kangdrum ni. Aduga li ngasih uba phanggidraba. Yamna tangna phangeng asigi lidi ching kok khiba deforestation torokpa aduguma mayam ama factor mayam dagi khoi li ji yam wana di phange dobo leidi leiri manipur da ching kachin koya kya amada li phangdabdi nate event dogi ahum chuba pana ahum chuba panjal Sanabase koi minute kun thamjage tobegi budi minute ne phumanga sanagada bune adubu matam theng khini haibana first half amasung second half ta koi minute kun thamdana marakta minute taragi gap ama thamjaraga masigi masana si demonstration tawnaba akoina lecture ware Kangjai khotagi nanto han biganu khotagi kangjai nanto ke bogi folama koine uba phange ajin hairage fencing thang ta gi antara ga chunne fencing mama yupidura yamna nungai ba pau mana koi gi mungna kangjai je loi baga koi gi fencing demonstration tawbagi pau nungai ba ma sulai ngasi di uba phangdaba mayam am su uba phangdore
मतम चतखिब खंगौदे फर्स्ट हाफ लोसिलकदोरे मिनिट कुन फागदोरे फर्स्ट हाफ थागदोबा मिनिट अनि खक्त ngaire ngaibu ngairadi matam se chatkhiba ngaiba ngamde thuna chalhaningi adubu nungaiba karigumba ama yengengai dadi matam chatkhiba khangaude adugumna ngasigi first half gi matang su saida minute ani hum da ngare losilakadaba liamna laiba phabam na ngasi nongchu ta de nungsa su sade muna kangje yam phajan utpang ambase ishor gi thoga thojal ne hana muna kangje association gi maikai de gisu ishor bu hanan thagat chari पंजल चंदब होना भी मिनट अनि खतंग आरे फर्स्ट हाफ थाग दबा मिनट अनि खतंग आरे खितंग यांग ना खितंग तौसे मयाम नमुना कंजे सिदि लेप लेप लेब्रा मसाना सिबु हायना खनगिबु तारे पंजल चंदब होना भी मिनट अमा खतंग आरे दा बॉल से पिक पना अखोई कांग्रुम से पिक पना थेंजिन गिटार कदी ममसिलकने अखोइना मिनिट 10 की गैप लौगदबदो मिनिट 5 दा अखोई रेस्ट ओइना अखोई टेंशन जगे मिनिट 5 दा अखोई हाफ से अखोई टेंशन जगे
यारे यारे नोई निथौ चखगदि यारेबा ai निथौ चखगदि यारे
ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯣꯔꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯄꯅꯥ 5 ꯏꯕꯦꯟꯙꯧ ꯄꯅꯥ 6
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯅꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯣꯔ ꯑꯁꯤ ꯏꯕꯦꯟꯗꯥꯎ ꯄꯥꯅꯥꯒꯤ ꯅꯤꯄꯥꯟ 8 ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯄꯥꯅꯥꯒꯤ ꯄꯥꯟꯖꯦꯜ 8-7 ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯨꯛꯅ ꯀꯪꯖꯩ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯨꯝ ꯍꯟꯕꯤꯒꯤꯅꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯆꯕꯅꯤ ꯄꯨꯈꯠꯆꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯝꯇꯪ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯁꯤ Yaudri, 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 Yaudri. Tomo, Tomo, Tomo. Tomo, Tomo, Tomo. Chegra, 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 Chelo, 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 Chelo. Chelo. ꯄꯟꯖꯜ ꯆꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2-3 ꯈꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯔꯕꯅꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯐꯨꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯎꯠꯂꯝꯃꯁꯦ ꯃꯨꯛꯅꯥ ꯀꯥꯡꯖꯩꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥ ꯀꯥꯒꯨꯝ ꯆꯩꯁꯨ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯌꯩꯕ ꯉꯝꯍꯜꯂꯔꯣꯏ ꯐꯥꯔꯅꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ರೆ चंग्रे पंचनामा का चंग्रे इवेंदो पनागी पंचंतरा इबदो पनागी पंचंतरे इवेंदो पनाना थोइबना पाम्ब्रा इबदो पनाना थोइबना पाम्ब्रो इवेंदो की हमदा आबिरो इबदो गिदी ओए मिनिट 2 खतंग आए लाउदो खा कन लाउ बिहरो
चुम्मी चुम्मी इधर फमियो oh kaya to siya ay silo sila pwede lukshin lagi minit ama katang ari ka namda chanbiyo panjala chanbam taga wanbiyo matang swayda ngasigi matam loire ahuba kubak amatanga Manipur University of Culture haibase masini ko haibase mayam nasu sanaroi sing nasu official sing nasu khangbi bo oisanu agoi bo inat yokhat pada chauna thodang lauriba Manipur University of Culture ikoi kuidana Hungary dasu koi traditional gi dress setuna jagoi utluraba folk dance ucharurabani hoje mathangda leijare akhoi gi fencing Kangja yengna baloi raga fencing thang thingdana bomu yengminasi Oje matangda fencing yam nungai ba masana ama leiri Maraktana hayengi tawgadaba thoram sing amta lauthokchage mungna cheibi takobar yubilakpi ising punpubi mangjong spoonres sapu thugaibi amuktang hana ningsing jage hayeng tang kuntra August ki tang kuntra thangje numit masida tawgadoriba masana sing hairagadi mungna chaibi takubar yubilakpi ising punpubi mangjong spoonres sapu thugaibi pung 12 dagi hobigadabani mayam pung 12 da lakpiduna mayam sanaroi singbu isa isagi department bu promote tawbo oina isagi department khwai mahele haibo oina participate tawbiduna koigi national sports day gi thorum sida event amam participate tawnaba honabiyu haiduna official singdagi mayamda ningsing jari kawbiba yade numit humni gatani chahi amai matungda akhoi sport tawdoise mathang karamkan tawdoine khoi khangma ngamde chahi kya matungda no kya tawrakhrabano aseng seng ba haibada noi singje sport tawningdaba mi ya mali aduna hayengdo ngasi khang lapang ngamdraga jo hayengdi kha lakpiduna VC bu pungning thoga piboina official sing bu pungning thoga piboina khangana lakpiduna pung 10 thogi mamangda lakpiduna mingchan biduna mungna yaubiyo chaibi yaubiyo ising punpubi yaubiyo yubi lakpi yaubiyo takobar yaubiyo mangjong chongba ise longjam duni mangjong kawai khoi meitai londa as yaubiyo spoon race yaubiyo sapu thugai bi yaubiyo migi kok thugai ba mak natraga su sapu di thugai bi agani pen da ba myam na sapu da taina bi basu khudong cha bam pichari heng koi thok piro ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯇꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯑꯩꯅ ꯏꯀꯣꯡꯅꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯦꯃꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯗꯣꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯊꯥꯡ ꯇꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯩꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯊꯥꯡꯒꯤ ꯊꯥꯡꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
थांगलोन से क्या मैमना अखोइना हाना सानबा मतमदा ngasai gi magi sizinafam haidare mana kakningliba mana ngakningliba mayam singa do khangna bi dong koina chaibi sanaba chaibi yendamnaba na leibodo maduga chap manaba mapan gi oiba akhoi gi royal game ama khakni hairiba masana sisu akhoi gi leiriba iramdam sigi thangta sanajarakpa sanore kayana ngasi di fencing masana sida india da chauba thodang lodana chauba akhoi gi mingchat kya porakraba amadi manipur gi Panaiba kya oikraba masana mani hairiba masana se khoi thangta da thangta sanariba sanaro ayambana hairiba fencing sida su adugi matik yawba chanaba aduguma masana mani hairiba fencing masana se yamna nungaina aikhoina thangta sanarba sanaroi kudimakna sananai adubu ayambana di saver haiba masana amakak fencing haiba masana sida makhal ahum thongna khaidu I kon ipi haiba masana amasu yawi ipi haiba masana sidi kokteina khongbo Tinaraga sanaba masana amani aduga foil haibasina akoigi armless kumba oiba akoigi metallic jacket ama litlaga hairibasida sanaba masana amani aduga saber haibasina ngasai akoigi kanaraga haibadi jacket oina haksangi khwangi mathak makhai sida phunaraga metallic jacket tu da hana thengba hanba duna point phangaga akoigi ma adu phangnabani hairiba masana sidi chamana chaibi gadi chamana bai do thoe Saber sidadi aduga atopa ipi haibamga foil haibamga ani sidadi khitang tayo nei masidana thinba ngakto oina anamba tawi thangi thangdona thinboin tawi aduga hairiba sidadi akoigi yanba ngakpa thinba lo yai Hajik sanagdoriba sanarisi ming amtang ngausoksege akoigi maningom thangbada leiribasina ilam sansan department of thangta aduga son mamanglom thangbada leiriba sinam m lanchienba department of thangta ni aiba sanarisi se chaibi isu hana goal lograba sanari ngatani hajik amuk akoi fencing lomda thangdariba sanarisi ni se ahamada oza singbu hekunu Engard I to pray Ale
Maite Rondo in the Lorge, a quick Masana is the game, say, Maggie rules, the Kanga di Kunway. Sona Kangi, Mamma Tangbasina, Madingum, the Ahama Sanjele, Aduda, a take password, Matang, Amuk Mana Hale, Madungak to a Kun Bagi, last take to the show, Amuk Sanjele, Madu the Naktoga, Tarakbagi, Kun Bone, Bagi Markto, Aduna Laudini, that's my daughter, Mark Singh, my Maggie, Sally, posting the lay, Azukido, Maningum Tangbagi, Mark Wegre. As the Maningum Tangbagi, Sansangi, 1, Amadumang Tangbagi, 0. And God, I to pray, Ale. First attack, no. Second attack, no. Last counter attack, touch point. And last key, Akon Bagimana, Akon Bada, Mar Pamdaka point, Lahu, the Mak Pangibani, Azikiduma, Akon Bakwagi, Mamang Tangbagi, Oina, Lanchimagi, 1-1 already. And God, I to pray, Ale. Attack pass away, then second, oh. Mal Pirita by the Aquina, Mani Yanzela for the Tang Nagasu, Nanga Jacket, the Mokpan Minerva. I died in Mal Pirita by Aquay, Manning Tangbasigi, Ilam Sansanzigi point Wegre, Azi Ilam Sansangi 2, Amadi, Mamang Tangba, Lanchimagi 1. And God, I to pray, Ale. Aziki so Maningum Tangbana, Aquay. Flash Kapsalaga, Mana, same time the Animaxip, Subsana Mangan Minaraga show, Aquagi Manilum Tangana Changelaga, Mana, attack to give away Banina, Magi and a Mark Wede, Flash Kapsalaga, Adona Elam Sangit 3, Adoga, Lanchin Bagi 1. And God, I do pray, Ale. Ako'y sidap, sumsanggil maga mo ni yan minabze, aha may isang mudo. Tang dulu gaya di maning juga sak minar ko tapi sama mana pangminar ko su maning no itu ni aha bazi lan siapa cang bodo attack stop oy gaya aduna second attack maning nom de lakwa aduna ako'y azik amuka na mana pangre ilam sansanggi 4 lan chen bagi 1. And God, I to pray, ale. Last haziki tu na, aku lagi aham betik canggih, atang amuk canggih, matang kita, aku lagi peri report sana ngak thua ke thare, aku lagi sansangi, kenoki sansangi do ngak thua thar kerana lancen bagi point 2, 4. And God, I to pray, ale. Attack those point, lancen bagi point 3, 4, lain area. Koi 5 point loy kada bani hazik ladies maning gina 4 aduga mamalom thangbada lanche magina 3 hazik last point ni. And God, I to pray, ale. Attack those point lanche magi point ore hazik 4 all magatang ai na re. I to pray I say akoi French language ni khangom basu ai khangom dobi. Are you ready na hai bane adu moi na pray haraga di ready na har bane. And God, I to pray, Ale, Ale have to start. Animak says some and animak sangin minare, aduna simultaneous together ore. And God, I to pray, Ale. Hazikido mal peritare sansana akoi sangalaga aduma attack those point oigre. Hazik ilam sansana oina atoi boigre 5 amade na chemana 4. Atang sida koi ge fencing ge sana si tenen jari puno buku amana kai kuno jari. Sang dia sini bisa. Ai salah.
What's that?